Lagi profesional sahabat kerana kali ini laisani bagi bola hai comment seperti nanya lainnya sedikit saja tadi entity terbaik tiga korango baik lagi abang saya nanya punya sini sana di bawah. Elisha, Yes, sir. kamu nak sabda? Thank you, sir. Kalau kaya jenis ni mau tadi timing kau kerja ke bintang ka timing follow kindo. Mana tu ibarat betul. Thank you, sir. Sini sana Jadi nung orang laisa hi pasai musafir mana, musafir mana, angkat lain baca sudut sini. Asal barang dah kata ni, mana kau mana entertainment yang kata. Yes, sir. Ni nama kau mukdom kah? Tahu ke itu orang resapna sebagai musana kaya. Yes, sir. Basic kau musaka do, asal kau tahu musaka. Resapna asal kau tahu musaka. Ikan ni resap disturb mas. Ditio to, nunggu resapna ni bangge music ko tomun, microphone beli ni ya ko tomun. Kan bona hai mamari ga sonu ga hai khas tani apran siprang tani akam normal babe nang resap nang thik jabo nang ni chesta ni nang puila se romna nai to music spaya ko music pa ra dita ni sumu so ko ni sengita sakang sena nai to ka aboni ni apran siprang the nang je mari ga sonu ga hai mane aboni bangi se abu ekdom normal babe musician bangi ni digoi संगीत माने संग म्यूजिक बाय संग तो गया